Bruda. Di Serdadu Papua Junior, guys. Malam mas ka na. Tenang, petenang. Sehari ini, guys. Gus. Sehari ini. Baru lagi. Serdadu Papua. Ada pit kru mak jan sekoni pit kru deh. Pit kru dah mak jan sekoni. Aduh nak. Ini jenderal muda mau dilepas, guys. Oke teman-teman, ada sapi yang mau dilepas ya. Kita mau stay di tempatnya, guys. Anyar boleh, guys. Sudah lupa buah, guys. Oke, dari sapi yang mau dilepas, guys. Kita langsung ke tempat duduk ya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Jangan genteng dong.